أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نام مسيبه جلبه ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV. haray miɗo hiwro hirangol islam hiɗen mawlo seytane immorde pittandu wonkiji meɗen. hiɗen seedito ala reweteɗo ko nafa rewɗo lorra mo rewali on sina Allah subhanahu wa ta'ala. hay hunde ala ko rewete ko na Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألا كون ربي سونا الله مرا ديمو الله كو واحد. الله أمرا بيت أمرا بينغ أمرا نين أمرا بابا الله واحد وهو رب العالمين. كلا كو أرك هرلي دو كونكو الله جي. أي بون هيدن سيديتو أودو نلاد ميد محمد صلى الله عليه وسلم ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo sikki wo ala e modum. o neliri mo sabu honnu yurmende wonande nde do tagore. o neliri nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu honnu ha o tindina e moƴƴere ka rewete wawen heɓude moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala nden. de tawde non Allah subhanahu wa ta'ala inni mi fandanaki on tampugol. onon ɓe jiyaɓe banu adam mi tagi kawre mi addi kawle ɗo mi fandanaka on lette. ndaare si a ndaari dewe ɗen e ɗuɗude dewe ɗen fof ala ko Allah subhanahu wa ta'ala sattini. bon hino woodi si tawi woni a hattana daragol waɗa dewal hino woodi ko no oyni ya jooɗo. si a hattana jooɗagol no ari hay walagol. eyi hay walagol juula hino dagol si tawi woni a hattana daragol a hattana jooɗagol. eyi hay juulirgol gite ɗen hino dago hara ko gite ɗen si tawi woni tere ɗen howata immade hino dagana ma juulira ka gite hara ko eɓɓugol. eyi ɗum ɗon fof ko tawde Allah subhanahu wa ta'ala kanko o sattina kanko ɓuri yurmede ko taga ko no yurmede nde ñanden ko kanko woni arrahman. ay ko yurmede makko nde woni ko adi. si ko horugol siɗa nawni o wi ya ñaamo hande dikkoyɗa o. ay si tawi woni nawdar nden inamane dikkata fes o wi ko ya etu. ay bon si ko hajju ko sa heɓi feere piji ɗi 9 difa kono ɗum ɗon fof ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tindini en. o neliri Muhammadu yurmede wonade nde ɗo tagore. ay par ce que si Allah subhanahu wa ta'ala taguni tagore nden tun wadde be karle ɗo wi golle dewal juule jange itte zakka. bon tawi ne anda hono ittirten. so wino tun juule tawi non joni si a nawni non hay si tawi a immata a hattana feere daragol juula obligatoire ko ma juula. suuma ye tawima ama da nawni amara feere horugo e potale Allah subhanahu wa ta'ala wi ya horule obligatoire tawi ko ma hora. ay kono ɗum ɗon fof o addi sartiji kun kala ne tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tegali hay goto ko satti. ko ɗum waɗi enen o banu adama mo andan awre ma Allah subhanahu wa ta'ala no jonni pouvoir e hoore yimɓe ɓen. gogo Allah subhanahu wa ta'ala no jonnuma jawdi. Allah no mana Allah no hikkimma yeeso e hoore jebe ɓen. Allah no jonnuma pouvoir e hoore heddi ɓen dogin ko wiyete yurmede kon wono neɗɗo yurmeteɗo. ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni sa woni neɗɗo yurmetere tun kan kadi o yurmetema ta ndaaru fi Allah subhanahu wa ta'ala no jonnuma pouvoir wona neɗɗo mo yurmetake an safi an ko faalema on tun an ko an safi si a wi'i ittowo ɗum ala. ay Allah subhanahu wa ta'ala kadi sabu hay Allah subhanahu wa ta'ala hoore muɗum o tegali tagore nden ko satti. ay bon ɗum ɗo holli
ko neliri nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam ko yurmede wonande nde ɗo tagore ayi nelaɗo daromo kala hetta haqqehu muɗum ayi ko ɗum waɗi la sakka si tawi woni muhammadu ko nelaɗo allah ko allah subahanahu wa taala nelirimo diina gonga fiyo feññinkaɗo diina e hoore diinaji heddiɗi ɗin fop ayi nde tawde noon kala ko wi'a ko diina tawi wona diina l'islam kanɗon ko wonaka diina ayi bon ko waɗi noon a yanayi ɓen no ƴetta ɗo piiji buy ɓaga ɗi e l'islamu inna ɗum ɗo koye l'islamu jeeya la ayi ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi hunode ñande sa nani julɗo on ko waɗuɗo pratical wona fimi mi wiɗo tun ashhadu an la ilaha illallah sallam rasulullah wona ɗum to wattalan julɗo de ko waɗi nelaɗo amadou sallah sallam e maki kala iwɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah dakhalal janna nelaɗo amadou sallah sallam e maki kala seeditiɗo la ilaha illallah ala ko no rewe si wona allah o seedi muhammadu rasulullah sallah sallam o seedi nelaɗo ko nelaɗo allah ko neli mo sikki o ala e muɗum ɓe maki dakhalal janna o nata e alijanna joni essaye ko wolugol ɗum ko golɗon konngol to ngo wigol to la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ɗum la ilaha illallah on nafima wo hara a gollitiri sariya la ilaha illallah honnum hiɗa seedi ka wonki ma ala ko mon rewe ko wona allah a rewitata allah e fuy muhammadu rasulullah sallah sallam nafima wo nelaɗo tefanoyima ñande janggo wo a hawroyi e nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyama ñande janggo o darima guite yurmede o tawde hara hiɗa seedino muhammadu ko nelaɗo allah kono noon seedagol muhammadu ko nelaɗo allah ko uytirgol ɓawo nelaɗo golla ko nelaɗo golli kon aña ko nelaɗo añi kon wona allah subahana wa taala yiri noon faman ata ar rasulu fagadi ata allahu kala ɗoftiɗo ko nelaɗo on addi kon hara o ɗofti kalam min allah ayi kono kay si a wiɗo joni muhammadu an ka jeyaɗe mofte nelaɗo sallam tawde noon moftaji ɗin fop moftaji ɗin e ɗuɗude ko moftaji nelaɗo mawɗo sallah sallam ɗin ɓuura e yiɗede moftaji ɗin e ɗuɗude mo kala hino yelino tawede mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ayi nde tawde tawde allah subhanahu wa taala dalika deftere makko annaba ɓen fop ko nelaɗo muhammadu sallah sallam adoy toon adoygo aljanna moftere fop ko mofte nelaɗo ɗen adoy toon adoyde aljanna hay goto to natta aljanna sina say nelaɗo naati mofte hay goto natata sina tawi mofte nelaɗo muhammadu sallah sallam ɗen naati kono kay mo kala ne yeli tawede mofte nelaɗo muhammadu sallallah alih w sallam joni noon an si tawi woni allah subahana wa taala waɗima e mofte ɓuraɗo yiɗede e ko neli kon fop tawi an oɗo a daranaki ka oɗo darayno kon a añali ko oɗo añino kon a yiɗali ko oɗo yiɗuno kon mais haray sanji on ko honto wata nafoydema ay par ce que fiyonu wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum fi a tawama mofte nelaɗo amadou sallah alih w sallam a iwtirali ɓawa ko nelaɗo makuno kon a gollal golle nelaɗo ɗum tawno tawima mofte nelaɗo koɓe jokkoyɗa ko ɓen tawoyteɗa e muɗum wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum si a acciɗo tefugol anda ko honno nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam golli golla ɗum anda ko honno nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam aña ɗum anda alqur'ana anda sunna acci ɗum wallahi parce que ko ɗiɗi laawi ɗin ko ɗiɗi si a jokkali alqur'ana e sunna tun ko goɗɗum go jokkoyta si a anda alqur'ana anda sunna anda e goɗɗum si a anda nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam a anda e goɗɗo go tifa joni noon ɓay hiɗen andi noon joni noon hino tawa pan landal qabru no tawa ko ɓe lantortotama man rabbuka ko mboni joomi ma woni allah subahana wa taala wiri noon iri funi qabulan ta'buduni andelan ko addi o rewdelan tifa waɗutu yewtiɗo ɗum allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam immoɗa ya salligoɗa juula a anda farilla julde a anda sunna julde a anda mustahabu julde bon kono woni changé julde nden ayi ko perdi ayi bon dewe ɗen fop ko ɗum allah subahana wa taala ni andelan ko addi o rewdelan tifa par ce que no tawa e pallandal qabru ko ɓelanɗo tema man rabbuka ko mboni joomi ma ko allah woni joomi ma ko honno andirɗa ko allah woni joomi ma ayi ma nabiyuka
ko hombonno annabajo ma on ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko honno woni ko honno ko mana condition ji andugol ma ko Muhammad woni nelaɗo ma on ko stani a ɗoftinoke mo sami ina wa atana hara nanno ko nelaɗo wi ko ɗoftiɗamo parce que ɗen andi ɓe ari ha yawmal qiyama sino ɓen darwike lettike tampi ha ka dargal ɓe wi hawye ka wendu kawsara yaroygol mofte nelaɗo de nde tawde wendu kawsara ko fi mofte nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam ɗen woni ko moƴƴira kanko woni okkandu inna atayna kal kawsara fa salli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ayi tifa joni noon si a ɗumannike si yahoyama yaroygol to mofte nelaɗo ɗen wubboya yahoygo yaroy ka wendu kawsara hara dargal ngal wuli malaika ɓen ƴetta leɗɗe yiite ɓole janɗe leɗɗe yiite luuboɓe nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam ɓen acciteɓe ko jiyaɓe moftani ɗen ni ɓeyde ko moftani ɗen ni ko sabu maɓɓe ndu wendu woni ko moƴƴinira malaika ɓe wiya la ɓeyna Muhammadu ɓe sansino ko addunoɗa kon ɓe jeyaka e ma ɓe sansino ayi perdi ɓura ɗum ɗo wona ɗon andirno noon wona annabi Nuhu noon nde nodduno ɓiɗɗo makko e dina l'islam on ha ɓiɗɗo makko on sali kan an nde Allah subhanahu wa ta'ala yiiluno ndiyan ɗan e maɓɓe o wi ɓiɗɗo makko on o wi ar jokkalanka lanaga ar man yaaden o wi baba ɗan ndiyan ɗo si ari min mi ƴawoye ka hoore fello dow to fello ngon dandayla mami ƴawoye ka hoore leɗɗe dow baba makko annabi Nuhu ɓe wiyon ɓe wi ɗe ɗan ndiyan ɗo si ɗan ari ɗan accata hay gotogal ɗan accata bonɗo ka hoore leydi ɗo ayi ar ɓiɗɗo an ar yaaden o sali ayi wonano wirɗen noon man yahdillah fa wal muhtadi kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on woni fewuɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en kadi ko waɗi wona wakkilare ma fewnete wona ƴoyre ma fewnete wona gandal ma fewnete janguɓe jalo woni ka leydi ɗo ɓoyliɓe ɓuri ɓe anda hay bihi basiran jalo woni ka hoore leydi ɗo andaɗa hoore ma cippimɓe go ana linti firiti no boni ɓuri mo anda bihi basiran ay kono kay peewal ko Allah subhanahu wa ta'ala ittataka pawgal mum fewna on tigi wa man yuridullahu khayran yufaqihu fi din kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fandani moƴƴere nden o faminami ko wiyete l'islam ko non famgol non l'islam ko gollitirgol ko l'islam o wi kon ko ɗon famgol l'islam o ay ça fait jangugol e gollitirgol ça fait de a jangay ha gayna gollitira kadi ko janguɗa kon mais si a jangi ɗo joni métier ha hende ke diplôme ma on a hende ke diplôme maçon walla diplôme menuisier walla diplôme ministre walla goɗɗum go a ƴetti diplôme ma on a wallinimo to mais a jokki goɗɗum go faami gandal ngal janganɗal ngal a jangi ha a gayni a hende ke fop diplôme ma on a ƴetti diplôme ma on a wallini to a ɗaɓɓi goɗɗum go ko jokka a fettike fi ko janganɗa kon mais nafa ala ko tampanira fi gandal ngal kon e so jarin gandal ngal yaltay kono kay intérêt l'islam on ko gollitirgol ko jangi kon ayi fa ko ɗum waɗi peewal ko Allah subhanahu wa ta'ala fewnata yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en ayi tifa ko ɗum haray e kala mo kala do yonɗaɗo kala do anduɗo ko julɗo ashhadu an la ilaha illallah sallallahu rasulullah andi kadi pellet ma ya immito dar yo yesnalaɗe mo sallallahu alaihi wasallam yo suɓu ko homɓe o yaadata yo andu ko honnum o gollata yo o gollu gollal islam par ce que si a woni ɗo julɗo ɓornateri ma ndin koko no heferaɓe ɓornata noon ko noon ɓornorta ka heferaɓe yiyata toon fof a yahay ko heferaɓe waɗata kon fof a waɗa programme uji muɗum fof ko gotum ko heferaɓe moroto kon ko ɗum morotoɗa koɓe femboto ko ɗum fembotoɗa coñci maɓɓe ɗin ko ɗum ɓornotoɗa programme uji mon fof ko gotum ha Allah subhanahu wa ta'ala delaɗo make de wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo yimɓe haray o jeyama e maɓɓe kam koye maɓɓe imintinete ñande janggo ɗum noon siɗaro ka hombode siɗaro ka woni ɓiɗɗo waliyo tifa nafima o ko ɗum waɗi innugol minen karambuka men ko ɗum ɗo wi imamu kaari wi men ɗum ɗo alaji kaari en ɗo a waɗi ɗum ɗo la diina ñembetaki hay e goto sina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam woni référence julɓe ɓen sino wowlede siɗa wawi siɗa ƴettude exemple e diina wiwde nelaɗo ko ɗum ɗo wi nelaɗo ko ɗum ɗo waɗi ko ɗon marɗa dalilu selluɗo
mais karama ko an ko ɗum wi minen do alaji kaari en ko ɗum wi men ceerno kaari en ko ɗum wi men si ustasi kaari wiima hunde kaari walla karanko ma wiima hunde kaari walla alaji kaari wiima hunde kaari yehi kala qur'ana ndaara ko mako ala jiyam maka makko walla mako ustasi en ko maka makko ngi alqur'ana on sino hawrodiri walla sona nelaɗo on sino hawrodiri on say noon ƴetta mais si lurri tum haray accutuma ko karanko ma accita ma ko ala jeegon walla ceerno en on jokka alqur'ana e sunna wa in tanazatum fi sayin farudduhu ila llahi wa rasuli si on yeddodiri fi hunde yahe ka alqur'ana e ka sunna ndaron ko honɗum Allah e nelaɗo wi c'est très simple minen do alaji alaji kaari en kere ala wadde hunde kaari ɓuuro alaji kaari en kala ɓuuro ceerno kaari en la dina ƴettatake exemple e alaji en walla ustas en dina koye nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ƴettete exemple ifa hara ɗen toro yo Allah subhanahu wa taala fewnu en fewnana en ɓe mawɓe men yo Allah walan ɗon accuɓe yeeso meɗen ha so tawi woni hara wa'a so tawi woni hara luttay nam haray Allah subhanahu wa taala o wi honnu ka alquranul karim innal lazina ande dey ɓe kafaru yedduɓe saliɓe ko Allah wi sali ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi kon sawa'un alayhin no fota tewere maɓɓe anzartahum wajiɗaɓe o am lam tunzirhum awazaki ɓe wala yu'minuna kamɓe ɓe gonɗinta yo Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum ɗon ay ko waɗi nelaɗo no maki wo ñaawu hoorema avant que Allah subhanahu wa taala ñaawudema ay innal insana mana innahu mana neɗɗo on ko humpitiɗo fi hoore makko neɗɗo on himo humpiti hoore makko tifa andi ko ɗum ɓen taw wowlede bona ko tawrede ko wowla kon ko ɗum woni ko boni kon siɓe ɓen fof inni ɗo joni kaari ko wujjowo siɓe fof darke ɗo ne karam ko Ibrahima ko wujjowo karam ko Ibrahima ko fenowo tifa karam ko Ibrahima ko waɗowo ɗum ɗo ɗum ɗo min hilan andi pelletti ɗum ala e an mais ha jangi ɗum loppolan ala e ɗum ay si a yii hunde nden wowlama a mettini andu harayɗa wonde e mayre sina ɗum si a wolama on bo hunduko ma fanka famintina déjà a nanali o ko wujjowo o ko fenowo o ko zinowo o ko waɗowo ɗum e ɗum hiɗa andi ɗum ala e ma on bo hunduko ma wiya tek hay tawni natiri e nduɗo yaltiro e nduga on bo ko ndata tek par ce que ɓe ɗuytanima ɗon bakkatuji hewɗi ɓe ɗuytanima ɗon sa moytaki hunduko tefu goɗɗo kaari ko wujjowo kaari ko fenowo tawa hara ɗum ala e ma sa moytaki ngol konngol ɗo ɗum ko nanɗa ngol ɗon kon ombuɗa hunduko ma wiɗa tekki famintinɗa nanali ɗin baraji ko Allah subhanahu wa taala windante ma ɗon kon sa moytaki ɗum ɗon tun naado yima alijanna ayi ko ɗum waɗi hu yeɓe no du'a rentade sabu Allah subhanahu wa taala inni mana ɗengal manga ko nde piyori wonantema ayi ko ngal piyori wonantema si a rentaki e mangal tun ngal ñamete ayi hiɗon andi ha oya sahabajo o landi nelaɗo o wiyene nelaɗo goɗɗo hino nangitiro yama konngol ngol o wowli nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ene yawmal qiyama jiyaɓe ɓe nangoyte ɓe suƴƴitire koye maɓɓe ɗen malaika ɓe nanga ɓe ka hoƴƴudu suƴƴita ɓe ka lette yite ɓe waɗɗino take ɗo hina saabu konngude ɗi ɓe wowli ɗin kaari an no waɗi no ayibe yeyde Allah subhanahu wa taala wi honum o wi himo kanko himo hawni wonɗo e wowlude ayibeji yimɓe ɓe yeggita ayibe mum on ko mboye men woni mara ayibe ko homboye meɗen woni mara probléme ko mboye meɗen woni mara ayibe ko mboye meɗen woni mara ella haɗi wowla ella ma on tertoɗa ellaji yimɓe ɓen yo probléme ji ma ɗi mapine tertoɗa probléme ji yimɓe ɓen an amara ayibe an amara ella tifa daroɗa ɗo noon bimbe kikiɗe 24 heures sur 24 an ko yugol yeyi ɓen tun Allah subhanahu wa taala inni wowlugol goɗɗo ko wiyete ñoore kon ɓay ko ɗum anduɗen ɓe maaki bakkato muɗum hina fota si tawi woni musidɗo ma waliki ɗo joni ma yi banu adama ɗimmo ma walo ɗo maya banu adama ɗimmo ma taƴa ɗon huyre tew e fakko kanko fure on ƴakka ñama ko noon bakkato on fotiri ayuhibbu ahadukum an yakulu lahama akhihi maytan
fa karihitumuhu Allah subhanahu wa ta'ala inni kala anduɗo pellet hino añi yiɗa ade musidɗo mum waalo maaja taƴa ɗon huure tewoye makko ƴakka siɗa andi hiɗa añi ɗum hara o wi añu ko wiyete ñoore kon tifa ya andu tun sa woni neɗɗo ño'owo haray bakkat mum on ko noon way haray ñande be ñande yanu ko tew yimɓe on ɗa e ñamude wona auzubillahi ayi tifa awa kadi an neɗɗo si tawini tun goɗɗo wolima honnude so goɗɗo wima ɗo de 9 he neɗɗo wonu wowleteɗo muñño wonu yenneteɗo muñño faami wonu piyeteɗo muñño on ɓa honduko ma fanka bude surtout no si tawi woni hara déjà ko fi l'islam wonoɗa e yennede ayi par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi yawmal qiyama ko woni perduɗo ko on aroɗo yawmal qiyama tawi hino juuluno ay itti zakka waɗi moƴƴereji ɗin 9 o aroya tawa himo ñawno goɗɗo himo yennuno goɗɗo himo piyino oɗo ɗum ɗon fof ƴette jonnite mo jogino haqqe muɗum on ayi anditen kadi nelaɗo maki ñoore hino ñamira moƴƴore e gañanendi e baddi konnagu yagal ɗuragol yimɓe ɓen an neɗɗon kañum ko woyno fiido hino ɗuro to yimɓe ɓen kañum ka yiɗa wo hino ɓitti tun Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗum hino ñamira moƴƴi goɗɗo wona andirɗa yiite ngen ñamirta huɗo yorko ay kono kay mom ñoore baddi gañanendi kono kay neɗɗo hino du'a moytare ɗum ɗon si tawi woni mo faala ka ɓoyde moƴƴere nden janggo par ce que ko hunde nde andanɗa hoorema hino yaawa bonnude moƴƴere aade ko nde mawni wonon ayi yo noon ɓe heferaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ini sawa'un alayhim hino fota e maɓɓe a anzartahum waajiɗaɓe o am lam tunzirhum a waajaki ɓe wala yuminuna ɓe gonɗinta ayi khaduma al khaidina kamɓe hiɓe jumpa tun no waɗi o kono no waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ini khatamallahu Allah uddi fermi ala qulubihim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen wa ala sam'ihim o fermi gite maɓɓe ɗen ay no wana noppi maɓɓe ɗin o fermi noppi maɓɓe ɗin wa ala absarihim o fermi gite maɓɓe ɗen hisabatun ko wiyete cuddi bunɗon yagal wahum kamɓe wallahum hino wodani ɓe azabul lette azimu mawnuɗe ayi no wodiro yimɓe goo kala ko addanɗaɓe parole e l'islam kala ko neɗɗaɓe so on ƴettiro 24/24 ko leka ko neɓanɗaɓe wolande fi l'islam ɓe addante ɓe mari kaɓe virgule ɓe mari virgule ayi joni noon nelaɗo maki si Allah subhanahu wa ta'ala hetti sariya ne ɓaawo sariya Allah on e sariya nelaɗo on daganta ko julɗo suɓagol Allah wi ɗum ɗo nelaɗo wi ɗum ɗo miɗo da joni est ce que min kadi watta ɗum est ce que mi dar non la sellata Allah wi nelaɗo wi ko wattanti ko dagantoɗon julɗon ko sami ina wa atana mi nani miɗo fitike ko ɗum tun woni solution o ala virgule hungay fu si ala ko ɗaɓɓe ɗo ayi joni noon si tawi woni an a wajama 24/24 an toujours si aya goɗandama hadisa hiɗa mari ko waɗa virgule Allah subhanahu wa ta'ala ne ini ɓeɗo hino wodani ɓe dey lette mawnuɗe yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en wa minan nas hino jiya yimɓe ɓen man yaqul yimɓe ne wiya amanna billahi minen de men gonɗini Allah wa bil yawmil akhir men gonɗini ñalande dargal ay ko wiɗen nanen kon a wole to en fof medde ko en julɓe ko Allah andi woni julɗo wallahi ko noon woniri ko Allah andi woni julɗo en fof men kadi ko en julɓe hiɗen gollude noon golle julɗo joni ndaare tum ndaare si innama ɗo mawludu e si innama ɗo laylatul qadiri si fi dina l'islam nodditama ɗo yahon ndaron embere nototoɓe ɗon ɓen e si tawni to kadi nodditama ndaron embere nototoɓe ton ɓen si tawni koko gotum e potale darata ke dara ko julɓe tun kadi notoy to ton goy si julɓe ɓen noddi yaw en fof men ko kamilie ɗo wonude piiji ɗin fof ine nodditede ɗo laylatul qadr nodditede ɗo mawludu no nodditede ɗo goɗɗi wiye kadi no nodditede ɗo ndareɗo ko honto majorité on ɓuuri wonde woni ɓurde e notagol e pourtale kadi hara ko julɓe tun tifa
si julɓe nodditi heferaɓe ɓe nodditi yahe ndaron ko honto ɓurete notede et puis kadi noon hara ko julɓe ɓen kadi ene noto yaade toon Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum joni hani nde hunde ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no termamere ko julɗo attahuna kasiruna bewinoji ɗin hiɗi ɗuuɗi hoore majji ko seytane ko kala ko haɗuma kala ko jawtimma kergol Allah subhanahu wa ta'ala haɗuma gon an julɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗum ɗon woni seytanere mara ko ɗon yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala kono kay kala ko waɗata hiɗa du'a ndarude ko honnu hanuɗa waɗude ayi par ce que kala ko yawɗate Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yarlaki ko bakkatu wonan maɗon ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni joni wa minhum ne maɓɓe man yaggule menen amanna billahi men gonɗini Allah bil yawmil akhir meɗen gonɗini kadi maya immito kono kay seɗa gonɗini Allah hiɗa gonɗini maya immito sa andi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no haɗi ɗo a yata ɗon tifa par ce que a anda ko hande ko janggo ay yukhadi'una Allah ɓe faala janfade Allah wallazina e ɓen amanu gonɗinɓe men tuboyay yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en tubugol ay kono noon Allah subhanahu wa ta'ala ande win wala yahillu li muslimin an yuwakhiru tawbat 2010 men tuboyay 2011 men tuboyay 2020 men tuboyay 2022 23 men tuboyay he awa yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en o acca en ha wawen tubugol si Allah subhanahu wa ta'ala ittata en ko ɗum toriden Allah kono ɗo wala yahillu li muslimin an yuwakhiru tawbata par ce que no wodi buy wodanoɓe ɗo hanki hande ɓe ala ɗo est ce que ko yiɗi maɓɓe naɓi ɓe ko waktu maɓɓe hewti mo kala noon hewtanay ɗum ɗon ayi ɗum alamo duuɓi 50 alamo 60 ans 70 ans 100 ans ala ɗum ɓay yi haymo 10 ans Allah subhanahu wa ta'ala no ƴettutude hoɓɓe no jibinede hara wullali kono kay wona nayewu warata ay par ce que enen ko fandiren ɗo tubugol ngol ko sawi mi heɓoy 60 ans 70 ans 80 mi sutani ke 100 ans mi tuuba noon hande kadi hiɗen andi si Allah subhanahu wa ta'ala okkoya en ha toon wala yahillu li muslimin an yuwakhiru tawbata daganta ko julɗo nde o nenna tububuye ay Allah subhanahu wa ta'ala yiɓe koye fenande ɓe woni wa ma hum bi mu'minina ɓe wonale gondinɓe fes konko ɓe fandiron on tigi waɗu taw vimum on ƴiƴan keccan diway sa fijale ko wonɗa paykun ɗon sa nasuma nawyoyɗa fijata si a andali Allah subhanahu wa ta'ala ko wonɗa paykun ɗon a jangali l'islam ko wonɗa paykun ɗon a jangali mecce ka wonɗa paykun ɗon ko tuma heɓoy ko tuma nawyoyɗa jangoyta ko on waɗi ka gandal annasara français ina wodi ka duyima si duyima hewtino goɗɗo a jogide ɗo 15 ans 20 ans ɗa suusi yawde ka l'école naɓe winde premiére année yoɓe winde a faala jangude par ce que tata ɗum ɓeytoma waɗa ɗo an duyima fe anino jangugol ka na ɗum ɓeynatama et pourtant à partir de 40 ans gandal feƴƴantako ay à partir de 40 ans gandal feƴƴantako kono hande sa heeɓi ɗo 10 ans aya sa yeyde ka l'école joneneɓe winde ka l'école ɓeytama o feƴƴani jangugol ɗum ɗon kay holli e yo e jaka ko paykun jangata difa ƴiƴan keccan diway on tigi waɗa wi mum taw si fijal ka woni ko paykun ɗon natuma wono e mawɗo fijoyta ko gonga magoy kono no yahanduɗo kadi si a ɗaɓɓali gandal ka wonɗa paykun ɗon a ɗaɓɓali mecce ka wonɗa paykun ɗon a préparali wima on kadi ka wonɗa paykun ɗon avenir ma on ka wonɗa paykun ɗon tawi nakkotoma heɓoyɗa 60 70 ans préparata avenir ma o difa ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni wona e gonga ɓe woni fes wa ma hum bimu'minin konko ɓe fandi ɗon kon min waɗa wiya men on taw ha hawtana men no gono men tuuba Allah subhanahu wa ta'ala ni wona ɗum woni ko ɓe fandi ɗon ayi yukhadi'una Allah ɓe faala janfagol Allah wo ko ɗaynu ko innugo hino ɗaynude Allah ayi e ɓen gonɗinɓe ayi ko waɗi noon neɗɗo gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala kanko si o yi'i
banu adama ɗimo makko hino yedda Allah kanko haray ɗum hino mapini mo ay haray hino sunini mo hino mapini mo ha ay difa ndaare ko ɗum oya neɗɗo firawna to nde annabi Isa e firawna gerduno ha firawna nodditi congrès ka assemblée o wi he o wi noon anelan mi wara Moussa hande komi faala ko noon mi termina Moussa fes ay o noddite ka pale makko woni joni ɓe woto assemblée andi ko si ɓe woti joni comme le président o nodditirani ka assemblée siɓe tawani ɓe faala ittude goɗɗo walla ɓe faala nomude goɗɗo ɓeyna ɓe wotu ɓurɓe majorité wara ɓe gagnike o wi o nodditi firawna nodditi ka pale makko o wi joni ko mi faala yo congrès joni mi faala yo newnanan ɗon déjà wona wotugol ina oɗa ɓeyɗa ɓuuri ça fait o noddude fof o woni he na ɗum ko yo newnanan mi wara Moussa hande ko ɗum mi faala newna nelan ɗum tawi goɗɗo gono toon jaaɗo yiye makko ɓen on hino gonɗini kono himo suuɗi gonɗinal makko ngal wona ɓeygu firawna suuɗirno gonɗinal mum ngal on andi ɓeygu firawna asiyatu kanko kadi himo wonde firawna kono himo suuɗuno gonɗinal makko ngal hiɗon andi kanko danduno annabi Moussa fewno ko annabi Moussa wonno boobo ɓayno andi kala ɓiɗɗo heɓanoɗo fewno firawna so gorko o warayno mo ɓay o yetanoma ko ɓiɗɗo ko gorko ko ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo gorko jibinoyte ko itatamo ka laamu makko ɓiɗɗo heɓaɗo o waramo ɓiɗɗo heɓaɗo o waramo tifa andirton fi fewjore Allah nde ɓay annabi Moussa heɓama kaka suudu firawna woni ko o ne'a tawi woni ɓay woni ɗon ha ɓiɗɗo firawna heɓali ɓiɗɗo on ɗon heɓa tum nene firawna ko huuli kon o ƴetti firawna o tum ɓe nder keesuwal o bogoyi ka ndiyam ɓe yahi ɓe hoccoyi toon ɓiɗɗo ɓay ɓe hoccoyimo ɓe addimo ka pale firawna no ɓe hawtirno toon no ɓe hawtinirno bobo on ka pale ko ɗum woni annabi Moussa ɓeygu firawna ni non oyni oɗo noon wota warumo ɓay en heɓali ɓiɗɗo accu oɗo modi an kadi o convaincre modi accu oɗo modi an kadi ta waru o an kadi no hawnaki ñande goo ko o nafoya en ɓay noon firawna kanko himo anduno pellete o yetanoma ko neeɓi o ko neeɓi ko ɓiɗɗo gorko jibbinoyto ko ittamo kala makko ko ɗum waɗi so ƴetti pehe kala ɓiɗɗo gorko jibbinaɗo o waraymo ko ɗum o jaafi ɓiyego makko o wi no gaha an kan o nafoye min kay o nafoye talan no gaha noon an o nafoye ɓiyego makko ine gasi accumo ɗo ayi yeyi ɗon noon ha ko kanko yon gerdi en fof meɗen eɗen gandi histoire on ayi joni noon ɓay o nodditi o wi accanelam newnanelam mi wara Moussa goɗɗo gon toon tawi mo gonɗini ayi tawi himo gonɗini himo gonɗini Moussa himo jaɓi diina kam mais kono himo suuɗi par ce que himo andi ñande firawna andi ɗum ɗon wo o waraymo ayi on say o wi ene tawi ɗum tawi hande kadi tawi o lanninere tawi hande kadi ɗon ɓay hewti ɗon hande kadi tawi par ce que no woodi ka julɗo hewtata ko ɗum hay Allah subahanahu wa taala no yamiri ɗum no woodi ka hewtanta julɗo tawa si hewtanema ɗon wakkilo mayigol ngol kisa par ce que bon julɗo mana si a woni e nokkure a ɓiƴama ha tawi na yaggol l'islam et pourtant le ko a julɗo si a woni ɗo e leydi julɓe exemple wonata kaka jibinana ɗon ɓe wi a juulata ɗo a golata l'islam a horata yo jarane walagol maaya ayi par ce que kono wota d' accord ɗum ɗon ay a watta dewal a watta diina Allah kanko a julɗo wota jaɓo wota d' accord ɗum tawi on ɗon himo suuɗi goddal makko kono tawi nde ñande o lanni sesude hande kadi o waɗi o hoolori Allah hande kadi o décide o wolanayi firawna gongal hay tawni o maayay ko jeeyanoɗo noon kadi e gouvernement firawna on o wi he o wi onon hiɗon wawi warde neɗɗo fi tun o wi Allah ko goto ala reteɗo ko wona Allah hiɗon wawi wardemo saabu ɗum difa firawna wi he mi landakima ɗum ayi o wi carte o si tawi woni ko o wowli kon ko gonga si tawi woni ko o wowli kon o wi Allah ko goto so rewali Allah o lette he o ñande janggo ko lette wodani on si o fenu si o fenu haray ɗum koko haaju makko noon ferande helta e hoore makko kono noon si tawi woni ko gonga o wowli kon ko wowli ɗon kon ko gonga si o rewali Allah on ɗoftakimo kanko nelaɗo lette aroya e moɗon si tawi woni koko wowli ɗum ko gonga on andude haray lette heɓoya e hoore moɗon goy tawi firawna lan ni nervude o nangi on o warimo on wowlɗo ɗum ɓay o nangimo o wari bala won kimma fof kin hino yalta tawi Allah subhanahu wa taala naddoyimo ka aljanna hay o hewtoy ka aljanna himo nemiri ton o wi ya layta qawmi bone ɓe yimɓiyan ya'lamuna bima kafala li rabbi wa ja'alani minal mukrimina hare ɓe yimɓiyan hino anduno fewde nder ɗo koye position hombo mi woni ko honnum joomi an waɗani lan yaafori lan
Allah subhanahu wa ta'ala yahimo bakkatuji makko ɗin fof ndaade sabungol konngol ɗon tum ay ko ɗum waɗi neɗɗo quel que soit neɗɗo no wawi wade wota hulmo wolangol gonga ay taw nde ñande o suudi gonɗinal makko gonɗinal makko ngal ha kono tawi nde ñande tawi ma o yalta ka pour o wola gonga kam o wi ko firawna no waɗirto Moussa firawna noon hino noddite ka pale mum fopp no jooɗi o wi ko firawna no waɗirto Moussa ko fitugimo wi ala reeteɗo ko wona Allah ko kanko Allah neli mo yon ɗoftamo ay ɓe hendimo ɓe waride sabu ɗum koɓe gantamo wargol ɗon tawi Allah subhanahu wa ta'ala holloyima ko alijanna o nadoyama ko alijanna himo neminade toon ay o wi e bone yimɓe an si tawno haraɓe ɓe anduno fewde nder ɗo koye alhaali komi woni ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yafanilam bakkoti o waɗilan kadi yimɓe tedduɓe yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala waɗoyima kadi yimɓe tedduɓe par ce que ko neɗɗo ko yanɗo sahidi ko fi himo woli gonga ko ɗum woni ko warida hiɗen andi yawmal qiyama no jiya e ɓurɓe jogade martaba yawmal qiyama mayɓe fi wara mayɓe jihadi ɓen ay mayɓe sahidi har ko fi Allah woni ko ɓe warira ay ya layta qawmi e bone yimɓe an ya'lamuna bima kafara li rabbi haraɓe no anduno ko sabu honno joomi an jaforilan wa ja'alani o waɗilan minal mukhrina jiyaɓe yimɓe tedduɓe haraɓe no anduno ɗum ɓeɗo fitatono Moussa ay difa kono hiɗen andi ɓay o wooti congrès on ha o gayni ko nden ñande ɓe jokkiti annabi Moussa ɓay annabi Moussa andi joni ɓe ƴetti mesure fiwargol mo conseil noon o dogi o witti yimɓe makko ɓen o dogi yawgol lumboya maayo ngon ɓe jokkitimo wiyay ɓe Firawna e majorité mo on halkoy kandi ande andi no ɗum ɗon feƴƴirno noon ayi ɗum ɗo holli ayi kanko ɓe warimo fi himo woli gonga o natoyi ka alijanna himo nemino toon kono himo suni fiiɓe yimɓe makko wonɓe ga jokkuɓe Firawna mo sunaniɓe himo mapaniɓe par ce que himo andi siɓe maye ɗum ɗon himo andi lette habbiɗe ɓen tifa ko ɗum waɗi julɗo kañum si o yii banu adama ɗimo makko hino yedda Allah hino waɗa piiji goo o ronki feere si o ronki feere o hunnani feere kanko haray himo maapi haray himo mapanimo haray himo maapi haray himo ɓitti ha julɗo kañum si Allah no yeddi haray himo maapi himo ɓitti ha ay ko ɓay tun haray o mara feere ay haray no mapinimo ko ɗum waɗi tawi ɓe karankoye men ɗo hino maapo hino wowla hino yettina kaɗo dina epi kadi ko abilare kadi ko farilla e hoore maɓɓe par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ɓeɗo karamakoɓe lonti nela e ɓen ka hoore leydi ɗo si a jangiɗo a andi l'islam ma on an kadi a ronki haysi ko aya goto alqur'ana mo yettinanɗa nelaɗo a haray a jeyama e wuddirɓe saabu nelaɗo maki ballighu minni walaw bi aya onon kadi yettini an haysi ko aya goto tifa nelaɗo maki ɓurɓe moƴƴude e mofte hanɗen fof ko anduɓe ha gayni andini hay ɓe mecceji ɓen noon hay janngoye e mecce ɓen minicier ɓen fof ko ɓuri moƴƴude e minicier ɓen fof ko jannguɗo ha gayni heeɓi ampanante heeɓi ɓe janni maçon ɓen fof ko ɓuri moƴƴude e maçon ɓen fof ko jannguɗo ha gayni heeɓi janni woɓɓe ɓen ɗon kadi ɓe woni maçon tifa ouvrier ɓen jeenayi e sappo ɓurɓe moƴƴude ɓen ko jannguɓe ha gayni andini kañum kadi yanñi mecceji muɗum andini kañum kadi woɓɓe goo ɗi jeenayi e sappo ayi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala na kala islamu tum woni ko fandi ko ɗi jeenayi e sappo tifa ayi waɗen ayi ɓe heferaɓe ɓe fena fusi ɓe gondina Allah ɓe gondina nelaɗo Allah sina ɗum sa wi la ilaha illallah wi muhammadu rasulullahi a golla golle la ilaha illallah golla golle muhammadu rasulullahi ayi hiɓe faala ɗaynugol gonni ɓen Allah subhanahu wa ta'ala inni ma yakhda'una illa anfusahum ɓe ɗaynali sina hoore maɓɓe ayi wiigol on tigi fejay taw ƴiƴan keccam ma diwa on tigi tuuboyay no wirden nanen noon 2010 2020 2030 2040 2050 mi tuuboyay iɗa andi so Allah subhanahu wa ta'ala accoyte don Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓe ɓeɗayni alisina hoore maɓɓe wa ma yasuruna ɓe suwa noon andude ça fait ɓe anda woni ko ɗum waɗi andi wona pullo Fuuta wirta noon wo mo anda gore o juɗayde si o ƴakka ko siga ɗum noon lette ɗe Allah subhanahu wa ta'ala sifi simuden ka alqur'anul karim ɓaɗe la sakka si banu adama on hino anduno bone ɗum himo anduno lette wonɗe lakara ɗen no Allah subhanahu wa ta'ala déjà ata en mo 10 ans daganta mo tubugol tuubo ɗuro e aduna fes
hara ko mo 10 ans dagantonoma nan officier ya goɗɗo hewti 40 ans 50 ans yetama ha joni hino nennude ɗon tububuye tu vois ayi haymo 10 ans dagantonomo tubugol ko waɗi ɓenni o neɗɗo si a woni ka hoore leydi ɗo tabi piggi ɗin 9 hino newanima piggi ɗin 9 hino newanima déjà si a woni ka aduna ɗo hara kala ko faalaɗa a memminantako piggi ɗin fof hino newi a meeɗa andude ko wiyete tampere hendu ko wiyete tampere meeɗama wifude ɓe wi si on tigi mayinde wonkiki no sorte o sappinama yiite jahannama nge yiite ɓurge fofude nge ɓe wi ko ɗo natoyta o yi bonneji gon ɗon kon tampere ko on ton kon lette ko woni ton kon ɓe landomo non ɓe wina ene ha hande a heeɓi heɓude ko moƴƴi o wiyay kanko ha hande o meeɗa heɓude ko ɓutti ayi kono holli e jaka lette lakara ɗen hino muusi hino mawni yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en so Allah subhanahu wa ta'ala wi hunde hino muusi o wi hunde hino mawni nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maki allahumma inna uzuka min azabil qabri azabin nar nela o tigiri no mawlo immorde lette yiite ha holli ɗum hino mawni ayi wonano wirne ɗe ñanden noon ndaare nge yiite nge woɗɗe gollirde aduna ɗo nge ko nema na yiite ni dey nge wonne e gollirde aduna ɗo wona yiite ni dey ko nema ni par ce que nge wonne e gollirde nemaji men ɗi 9 ay ko nge ko addira ɗen ko nema wonande en nge nange yiite ni dey kono e ahi ndari ɗo bere hun gotum petti almete si kastama ɗo takkama e ɓanduma wallahi sa moytaki sukun takkama ɗon andata on to daroytora asi kay aduna ma on lanni hara ko bere hun gotum petti almete goto men yo essayi ɗum bere hun gotum petti almete kasta kun ɗon takka ka ɓandu mum ɗon dara ay e pourtant le wona ɓeyi wona yiite adda aduna ɗo ko nemano ko adda aduna ɗo ayi kono kay neɗɗo si tawno arayno anduno ha arayno no jari renta ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni hiɓe faala jam faade Allah inni no ɗaynugol Allah ɗaynugol no ɗaynude gonni e ɓen kono Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe ɗaynali so wona koye maɓɓe ko waɗi lakara ton sendegal ala ton ɓay ko tan naati aljanna naadu yaylan aljanna ɗum ala ton de wona wirten ɗo ni kotan yahi Europe wona ɓaylan Europe kotan darni galle o dani ala ɓay ɗum kotan soodi oto mi ƴetta oto kotan on ɗon mi dogina kotan no darnani men galle on na ɗum woni lakara de si hewtoyama lakara tawi golle ɓiɗɗo e golle nenejo on yiidali mo kala ɓe yaara e feere golle baba e golle ɓiɗɗo yiidali mo kala yaara e feere ɓaya ɓula annaba ɓen en ɓura nelaɓɓen annabi nuhu yaaroya feere ɓiɗɗo makko on yaaroya feere ay en ɓura nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bappira e makko niɓe mo nde tawno nde o jibinano nene makko maayi bam makko maayi soro makko ɓurɗo mo yiɗude on kadi waali maayi heddude mo e bappira e makko ɓen Abu Talib en Abu Lahab en Abu Jahali en ɓe yaaroya e feere nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yaaroya feere ko no ɓurɗen nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko ɗum waɗi no hawni ko ɗum miɗo yewtude e suka go ñande go wi woso acca o jonnalan wirdu min e wirdu honɗum o wi on wirdu ɗum wosi mi wirdike mo e ko wirdu mo andanɗa hoorema yawmal ñande janggo a nadiriyoy anda ko cappane jeɗɗo ko temedɗe jeɗɗo ka nanoma ka gorol ma ngol a nadiriyoy nanggan ka ñamama nanggan ka nanoma min ala probléme nde joni nde mi waɗoyte hite mi noddoyte ayi si goɗɗo naadoyayno goɗɗo aljanna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o naadayno bappira e makko ɓen aljanna ko waɗi bappa makko newɗo mo Abu Talib e ɓay hewti ko o mayata o wi bappa makko wi nan o inni wi'u la ilaha illallah mi fawtanoma yeeso Allah ñande janggo Muhammadu rasulullah on haysa wiya ɗum ɗon ko min jeeyi komi ɓiɗɗo ma ɗum ɗon haysa wowlade accu ɗon wi'u tun la ilaha illallah Allah reteɗo kono Allah Muhammadu rasulullah ɗum ɗon haysa wowlale ɗum ɗon ko min jeeyi ko min ɓiɗɗo ma mi yafannike ma wi'u ɗum ɗon mi fawtanoma ka Allah tawi Abu Jahal en no ɗon e wawɓe wona ɓen keferaji ɓurɗi e mawnude diwa jaabinoɓe nelaɗo ɓe wi ene si leggal
fuɗihi ngal ɓoyli ngal mawnihi ngal ɓoyli ngal yoorihi ngal ɓoyli si a wi a fewne ngal feway ka ngal helay nelaɗo mum sallam maki ɓe maki ngal ɗon ngal helay ɓe wi awata tampinto e wajago menen min fewata aduna ko ɗum ɓe jaabino nelaɗo tawi ɗin bandiji fof ino jooɗi jaabinori ɗum nelaɗo ɗin nelaɗo guerde maɓɓe aɓe wi Mouhamadou he wota tampintino ɓe wi accimi waɗanama misal leggal si ngal fuɗihi ngal ɓoyli ngal woni keccal ɗo baggun ɗo ngal ɓoylike ɗon ngal janɗiri noon ngal ɓoylori noon woni ɗon ha ngal hatti hande kadi woni ha ngal yoori ngal ɓoyli si a fewni ayni a fewnaga koye ngal helu ka koye ngal few nelaɗo maki ngal ɗon ko aɗa koye ngal helu ngal fewata ɓe wawata tampintino tawi fewndo ko yeytoto ɗum bappa makko bandiji jaabinoɗo mo ɗin hino jooɗi ɓe wi he Abou Talibi a accida e dina babira e ma maya e dina Mouhammad kum pay kum hanki hum ar kun ɗo ko ɗum kum andi yeeso meɗen o sali wiwde la ilaha illallah ha o maayi o sali fes ayi ña noon mode ko goɗɗo ko ha honto yiɗata goɗɗo go'o ko bappa makko ko kamɓe ne'imo hewtika e mayata o wi bappa wi'u la ilaha illallah mi fawtanoma yeeso Allah naɗo goɗɗo yiɗata goɗɗo kono wata nadede bappa makko aljanna par ce que bappa makko seyditanoki ɗum jaɓani settade o nangi ɓiɗɗo makko mo ɓuuri yiɗude nene Fatima no wiri noon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o waki o ini Fatima ko geɓal immorde an ko feccere an nene makko ɓiɗɗo makko on Fatima o wi he kala ko faalaɗa e aduna landolan silam mari feere mi waɗante hakkunde ma e Allah ñande janngo mi wawoya nani wakkilo akhi annabi Nuhu mo Allah subhanahu wa ta'ala adi nelde ka hore leydi ɗo nden o noddi duuɓi wulure manko ɗum duuɓi 5 oɗo wawanoyta ɓiɗɗo mum won yeeso Allah e fusi ñande janngo yeeso Allah o wulliti ɓay lette ɗen ari halki ɓiɗɗo makko on o wulliti yeeso Allah o wi Allah on ɗon ko ɓiɗɗo an Allah subhanahu wa ta'ala en he fala taqul ma laysa laka bihi ilmu Nuhu wota wolude ka mara dalil mum ka mara qin on wona ɓiɗɗo ma non par ce que golle mon ɗen wona golle goote ayi ko ɗum andirten ça fait angal famugol diina muɗum kal no yurmi ha no hawni ko ɗum woni majjinede yo Allah subhanahu wa ta'ala fewno firene angal famugol l'islam wallahi ko majjere mawnude par ce que enen no naɓirten piiji ɗin noon a taway nanda yaada fes eno Allah subhanahu wa ta'ala walliniri noon ayi nanda yaada par ce que enen konni mbiɗen ɗo nene goto man konno ko mawduɗa reedu woturu ka kono Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko innamal mu'minuna ikhwa ko kala gonɗinɗo Allah an américain jo on to walla an juive on to min pulle fuuta on ga enen ɗo ɗiɗo hiɗen seedi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiɗen gollitirde ɗum kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko enen ɗo woni siɓɓe par ce que ko enen ɗo hawtirete ko aljanna Allah on ñande janngo ayi ɗiva ko ɗum waɗi si tawi woni l'islam on famaka haray hino hawni ayi ɗum o wi ɓe heferaɓe mana ɓe yedduɓe Allah ɓay so innama ɗo joni heferaɓe sikkay koɓe juulata to ɓen ça fait neɗɗo ko wiɗen kon toujours ko ɗum woni julɗo mana julɗo ko gollugol golle julɗo on non yewtirɗen nanen noon golle julɗe golle heferaɓe no duwa sertude ɓe wirde nane noon an si tawi woni a woni julɗo tawi woni ɓornate kono ɓornorta noon kono heferaɓe ɓornotata noon ɓornorta kala ka heferaɓe nodditi aɗoytoɗama to ngala et pourtant le ko a julɗo no heferaɓe femborta noon ko noon femborta sukaɓe men hande jaloyata hino waɗi no tufi koɗe noppi harale ko julɓe ɓiɗɗo julɗo tufa waɗa hotanuru ɓiɗɗo julɗo falo seniwol ɓiɗɗo julɗo fembo moddu ɓe gandi ko hefera ɓe yimɓe firawna mo yeɗo fere ko ɓe gandirano fembogol waɗa moddu
hotanor ko harminana ɗum ɓiɗɗo gorko seeniwol no halfinana ɓiɗɗo gorko ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi huuɗi kala gorko nanditiniɗo e suddiɗo kala suddiɗo kadi nanditiniɗo e gorko kadi Allah huuɗi on tigi kono luutiyankoɓe ɓe yimɓe annabi luutu na ɗum ɓe na ɗum wiyano na ko tawno kamɓe ko gorko e gorko jombidirta debbo e debbo jombidirta wona ɗum wonno ko ɓe hakkiliraɗo luutiyanko yimɓe annabi luutu nen fof ɗen andi no ɓe halkirano noon ko kala gorko nandintiniɗo e debbo Allah subhanahu wa ta'ala no huuɗi on tigi kuddi Allah e kuddi malayka woni e hoore on tigi kala suddiɗo kadi nanditiniɗo e gorko kuddi Allah e kuddi malayka woni e hoore on tigi kuddi Allah noon go e kuddi malayka heƴata e banu adama wona noon aduna ɗo andatago e kadi ɗum kadi wona aduna ɗo andata ɗum ay en tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu e fewnana en kono so tawini en ɓeɗo e heferaɓe noye ɓornata noon ko noon ɓornorta programme uji maɓɓe fof hiɗa andi si a landama ɗo hay fati a sellina programme uji heferaɓe fop ala mo anda programme mum hay fati ama on a sellina bo noon ko a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nanditinɗo yimɓe koye maɓɓe hara o jeyama e maɓɓe toon eyi ko ɗum waɗi so inni ɓe so a andude ayi fi qulubihim ɓeɗen eɗen mala du nawnare eyi naw naafiqiyagal ko wiyete naafiqiyagal annifaq yo Allah dandu en ɗum ko ɗum woni naafiqiyagal ko ɗum woni naafiki mana enen ta déjà taw hay enen juli ɓen taw ça fait ko enen e hoore meɗen taw hiɗen añi ɗum enen hay heferaɓe ɓen hara ko heferaɓe ɓen si en haldi ɗo joni programme kamɓe adiɗo firtude o déjà kamɓe ɓe termina yon tigi en anda ɗum e jikku heferaɓe ɓen ƴetten exemple wona pays ji ɓurɗi en ɗo dole wona continent américain ɓen kamɓe joni so innen ɗo joni en joɗɗen ɗo yo halden ɗo joni min waroyen goɗɗo mi suuɗo mi sutto mi saloyade ko halduɗen ko en fottoya tumɓe ware par ce que en haldidama ha on gayni innal ahada kana maf'ula aadi ko hunnete ɗum joni noon an ka julɗo kono kay hiɗa hani gollude golle julɗo enen e hoore muɗen hiɗen salina taw haldiɗen ɗo joni goɗɗo karam koye Ibrahima joni en haldiɗo hunde kaali haray en haldiɗo e ñalande kaari musidɗo men hino mari haaju hara ko en yaw ɗon wallenmo karam koye Ibrahima na kaari no nawni haray ɗen haldi ñalande kaari en fotti wallitemo elle ala ɗum koyen goto sewto e nde ñande karam koye Ibrahima kuppa téléphone mum on sa mi noddama heɗetake karam koye Ibrahima na min hewti kam mon ɗo haray miɗen heeɓi kum probléme ɗo min faala yo wallir men hunde kaari elle ala ɗum sewto e tun are nde ñande hay téléphone on heɓatalam mi suuɗo ayi enen e hoore muɗum kono wiyeten kaari on na neɗɗo kelliɗo ɗon ko firtowo ahadi noon on kella ko neɗɗo fenowo wona hunnowo ahadi enen e hoore mum taw hiɗen añi ɗum ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni fi qulubihim ɓeɗen eɗen mara ɗum ñaw naafiqiyagal tellement que ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni naafiqiyagal ƴetta ahadi hara no andi aadi ndu ƴetti ndin hunnatandi d'accord karan koye Ibrahima na hunde kaari ko ɓoɗo ene tigi tigi min o mi heɓata feere nane pullo fota tigi wi o hawre yawnde no ɓuri hawre juutunde hawre yawnde no ɓuri hawre juutunde mi heɓata feere on tigi monanama ɗon ha ronka est ce que sewto e ñalanden ɓe yalma kono ko kaarigo ɓe ma kanno nde ɓe heɓata feere lanni goɗɗo wawata innudema ɗum pourquoi a arali ko fi honno men arali wallugo kaari ma ko fi honno a waɗirali men hunde kaari par ce que a mara feere hiɓe andi ko fi honno gonirɗa mara feere ɓe anda ayi kono ko en goto e muɗum ella ala huwotako ayi ko hunde naafiyagal ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri monanade ko wiyete naafiqi ko waɗi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar naafiqi ɓen ka koose yiite ley ko ton woni ko ɓe sumoyta heferaɓe suma dow maɓɓe tellement que ko naafiyagal hulɓini kon ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni nayi ɓerde maɓɓe ɗen mara ɗum ñaw naafiqiyagal par ce que ɓe wiya ko enen hara wona onon Allah subhanahu wa ta'ala wi fa zadahumullahu Allah on ɓeydane ɓe ɗon kadi marada ñaw naafiqiyagal ayi ko waɗi goɗɗo si a woni fenowo wo
hino wodiro woɓɓe go déjà ɓe faala wolde gonga hande kadi ɓe wawata wolde gonga par ce que ɓe wowtina ko wiyete fenade kon ay ɓe wawata wonde ɓe fenali ñande en tant que ɓe fenali haray ɓe wonali à l'aise ay no wodiro woɓɓe go ko wuyɓe en tant que si ɓe haylike ɓe ñallal ngal fof hay tawni ɓe memay kon goɗɗo tum ɓe luube bede ɗon ha ɓe maaya kono en tant que ɓe memali kon goɗɗo ɓay tum ɓe woni wujjoɓe ɓe wowti wujjugol en tant que ɓe memali kon goɗɗo haray ɓe wona à l'aise ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo o jikkinoto hunde nden ha hande kadi nde nangamo ay o jikkino wawi ko innete wona cigarette ko walla beere andi so goɗɗo si wotiɗo joni yarugol yeyi ha hande kadi nangui ƴiƴan ɗam bon hay faala akkitugol akkitata hande kadi par ce que nangui ƴiƴan ɗam ay awa ko noon goɗɗo si o woni fenowo yaayi ha hande kadi o jokka ɗum Allah subhanahu wa ta'ala no wona ɗon fenowo hande kadi winde ko Allah kaari ko fenowo ay si goɗɗo woni ka hoore leydi ɗo woni jikkinago jikku makko woni jikku fenade neɗɗo fenowo yeyi hande kadi dossier makko hewtoyi arestirama ka asamaw o arestirama to kaari ko fenowo bon hande kadi lanni hay desuɗa wolugol gonga hande kadi a wolata par ce que déjà malaika ɓe naɓino indema nden arestirama hande kadi kaari ko fenowo andi ko ɗum no hulɓini ha no hulɓini ay ko ɗum waɗi na neɗɗo ma o toujours ko ɗum jewteten nane Allah subhanahu wa ta'ala en ne'ireɓi e mon ɓen peeji ɗiɗi andingol ɓe Allah andina ɓe nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam est ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi ne'ire maw e mon ɓen andingol ɓe Allah andina ɓe nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ɓiɓɓe mon ɓen o wi ka eyo e ja ko paykun andinte Allah ko paykun andinte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jani noon paykun janɗirkum minen ƴiƴan keccaga men ɗan diway minen on accamin waɗa wiya men on taw est ce que o andugol mo nelaɗo andak Allah subhanahu wa ta'ala est ce que ɗum yombay yombata ay si on tigga andali toon le Allah andi nelaɗo Allah ndo o rentora danseji ɗin hara hino hulɓini no rentora danseji ɗin hara hino hulɓini ay Allah subhanahu wa ta'ala wi ndare non wallahu hino wodani ɓe azabul lette alimu musode bima kanu sabu konko ɓe laati yakzibuna hiɓe fenna fodore hiɓe fenna ahadiji ko ɓe adirete kon kamɓe ko ɓe ara dawoɓe hunnata ay wa iza qila lahum si wi annamaɓe kadi la tufsidu hey wota on bonnu fil ardi e ndi leydi galiɓe wi innama nahanu muslihuna e minen komin moƴƴinoɓe no diya e bonnugo leydi ndin heɓugol ɓiɓɓe ronka ɓe andingol ɓe l'islam par ce que ɓe fayɓe ko ɓe wonata mawɓe janggo bon mawɗo noon si o feewa haray no fewdere no sati mana ko mawɓe ɓe wonata mawɓe janggo ko ɗum waɗi si mawɓe no inni yo fayɓe yoɓe andine Allah yoɓe andine nelaɗo Allah sa yi aduna on ino hawni hande ka yarɗa o ko dégaji mais agression ji ɗin hino ɗuuɗi probléme ji ɗin hino ɗuuɗi hande ɓiɗɗo wona gorko wona suddiɗo mo susuɗa wolande ala ay mo susuɗa wolande ala ko fi hon ɗum par ce que ɓiɓe ɓen wona Allah woni ko ɓe ne'ira wona nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko ɓe ne'ira ɓe rentora honno par ce que ɓiɗɗo simo andi Allah mo andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray Allah dina makan hino jonnuma reegil haqqe ko dowaɗa ɗoftade baba ma nene ma e bamma Allah subhanahu wa ta'ala inni nene bamma si woni ha ɓe nawyi wala tanharhuma wota wikkoɓe wala taqullahuma uffin nene ma e bamma si wi kaari waɗanan hunde kadi wigol amodi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ni hay ɗum wota wi'u wala tanwirhuma wota wikkoɓe si ɓiɗɗo ma hino andi ɗum an bamma est ce que a wolanemo jarba walla an nene makko iwa sari al islam on hino wi'i no yeetimo ko wonno kawtal wondirte islam no yeetimo kala hisuɗo hakke kawtal mum ñande janggo ko on jiya e maleɓe islam makko no yeetimo ɗum ɓiɗɗo ma on sino janggi l'islam mo andi ɗum o lorroya e kawtal janggo on o yaha o wujjoya kawtal
on o fotta goɗɗo ka hoore lawol ni o agresa ma o jatta ko o jeyi ka on immoto o yaha o jaato ɗon ɓiɗɗo kawtal makko o heɓinamo woni ɓiɗɗo ma gorko nande ɗum woni ɓiɗɗo ma suddiɗo hino andi ɗum ɗo si tawoni ɓe andi ɗum ɗo haray ɓe rentatako simo andi haqqeji l'islamu ɗi mo andi ko woni hakkude banu adama haqqe hakkude entre banu adama e banu adama o jonitete haqqe ma on an nena ma e bam makko o jonita kadi haqqe kawtal ngal haqqe makke on o jonita kadi haqqe Allah on haqqe makko haqqe Allah on andi on say aduna on wona e jaam kono ɓay tun wona Allah ɓe ɓen woni ko andina wona nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko ɓe andina kono kay mom ko aduna woni ko ɓe andina ça fait ko weeli foti ko tigi fala ko ɗum waɗata ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi o inni ne'ire ɓiɓɓe mum ɓen pigiri ɗi andingol ɓe Allah andina ɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aduna on doga e hoore doy ay oni ay si wi anama ɓe wota on bonnu ka leydi qaaliɓe ɓe innama nahnu andeno minen de muslimuna koɓe moƴƴinoɓe ay ala innahum Allah subhanahu wa ta'ala qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimuna ɓe namene meɗen moƴƴinde la ɓiɓɓe jala wona ƴettete ɗo jawle jonna ɓiɓɓe mum ɓe yaka Allah yeddete woodi ɗo buy hannde ara ko ɓiɓɓe julɓe ka ɓe yahata yeddugol Allah tan ko nene ɓe maƴƴata tan mbuudi jonna ɓe immoɗa ƴetta mbuuɗi jonna ɓiɗɗo ma gorko walla ɓiɗɗo ma debbo yo yaho o waala yeddoyde Allah salligoɗa juula geƴe walɗa wona paddagol jikiri sikka heɓa jan la ɓiɓɓe ma ɓen a ƴetta e mesure Allah subhanahu wa ta'ala walle ɓayno wirde noon ko Allah subhanahu wa ta'ala fewnata ay o andi ko ɗum ɓiɗɗo na sa o heɓa wari ko aduna ɗo o préparetede ɓiɗɗo ko avant o arde aduna o préparete ay ɓiɗɗo ngino dowa préparete ka tege nene makko taw ko ɗon o préparete yahe jangon histoire annabi Isa nene Mariama yahe jangon histoire annabi Isa on ifa gogo taw ko honno woni wallugol ɓiɗɗo on hiɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala wo hino jiya e ko welata ɓiɗɗo hara baba makko suɓanoma nenejo moƴƴuɗo ay ɗum hino jiya haqqeji ɗi babajo on du'a jonotude ɓiɓɓe ɓen par ce que babajo on kan kadi no wodi haqqeji ɗi o du'a ɓiɓɓe makko ɓen ay ɓiɓɓe ɓen kadi no wodi du'a haqqeji ɗi ɓe du'a jonotude baba maɓɓe hino jiya e haqqe arana mo babajo du'a jonotude ɓiɓɓe mum ɓe suɓana golɓe nenejo moƴƴuɗo par ce que nenejo si moƴƴi tun ala kulli haalin ɓiɓɓe ɓen ɓe moƴƴay par ce que wodi ɓiɓɓe goo ɓiɓɓe annabaɓe goo ɓiɓɓe go faami sahabaɓe goo ɓe jibbina tawi hiɓe hunji alqur'ana ko sabu honno waɗi ɗum ilande makka nene maɓɓe teginoɓe kadi tawi nene maɓɓe ko janggayno ɗum qur'ana ko ɗum wonno golle neɗɗo ko jagol qur'ana janga tawi jaka ɓiɗɗo on hino sowde ɗum ka nder reedu ko nene makko tegimo heɓimo ko woni golle nene makko ko hunjagol alqur'ana jangal ko ɗum nene makko heɗoto ko alqur'ana ko ɗum nene makko heɗoto ɓiɗɗo on jibina tawi jaka ko hunjoyde alqur'ana ayi ɗum ko hadise sellude ken sikki ala e mum kono si a suɓanike ɓiɓɓe ɓen nenejo moƴƴuɗo tawi o nenejo o yahata ko harmi o gollata golle harmuɗo o rente yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli haali ɓiɓɓe ɓen ɓe moƴƴay ayi kono si tawi nenejo on noon golle mum ko heɗagol musique waloto juulata anda honno salgode anda ko wiyete dewal yeddirɗi Allah ɗin hino wuudi so jetti ɗo hande en kontirɗa janggo ɗi lannata si taw woni nene makko ko khaduma al khaidina ko jumpugol tum wondude e jumpoɓe anda Allah anda nelaɗo Allah tawni ko onne siga on neneje ɗon ɗaɓɓanɗa ɓiɓɓe ma ɓen wallahi sina Allah subhanahu wa ta'ala walli ɓe fewata par ce que pullo Fuuta inni wo muynaɗan ko ɗan ɗon bolcete ayi en fof mbaɗen en andi ɗum difa ko ɗum waɗi no jeeya e weltago ɓiɓɓe suɓanagol ɓe nenejo moƴƴo
ay si nenajo moƴƴi tumbi ɓe moƴƴay la sakka ko ɗum waɗi si nelaɗo maki to sonnajo hino jombire piiji ndan jawdi makko ndin e labbede makko nden e diina makko kan ɓe maki kono mi suɓanike ma joma diina eyi ƴettu joma diina kan ba awa sa ɓe ɓiɓɓe hande ko ɗum waɗi mo kala no duwa ƴettugo Allah subhanahu wa ta'ala ni qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandon ɓe ngure mon nden yiite e yo e jaga an hay si taw woni a daɗi si ɓe ngure ma nde daɗali e jaga hara ya daɗali ti fasa par ce que si andinal wi ema ɓe l'islam tawi ko erreur ma an an a ƴetta e mesure a waɗa e sababu ko Allah subhanahu wa ta'ala wallete njelo ƴetti ɗo jawli finance ɗo ɓiɓɓe mum yoɓe janngo ronki marsude ko Allah subhanahu wa ta'ala wallete sa ƴetti ɓiɗɗo ma on a naɓaymo andinamo Allah toroɗa noon Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala walle ɓiɗɗo on feewa wallahi sa ƴetti décision ko wonida waddede ndi jawdi ma ɗo financera ɓiɗɗo ma ko fiyo andu Allah a torike ɗon Allah Allah fewnanan o ɓiɗɗo ma wallahi Allah subhanahu wa ta'ala wallete ayi hara ɓiɗɗo on kadi na yo jawto o ya o janngoya to alqur'ana o arta ka suudu makko hara ko hewtiti ka suudu kadi ko iblisa woni ka suudu ton kadi ha ko so hewtiti ka suudu ko ɗum kadi woni ton ɗum kadi ko erreur mawɗo noon ɓi eɓe mbiymoɓe yaaka daara ɓe janngoya ton alqur'ana ɓe jannoye ton ɓe ara ka suudu si ɓe hewti ka suudu ko fooli fe ɓe tata ka suudu ton ko ngan ha ɗum noon kadi ko erreur noon ko ɓe janngoy ka daara to ko fof si ɓe ari ka suudu ka ɗum ɗon fof effacé ton ko ɓe jannoya ka daara kon si ɓe ari ka suudu na ɗum ɓe tawata ton ɗum kadi ko erreur parent ɓe ɓen noon ko erreur parent ɓe ɓen noon yo taw hara ko jannoya ka darta kon so ari kadi ko ɗinnedi kadi o tata ka suudu ko ɗum waɗi si innuɗen hino jiya e wallitagol ɓiɗɗo suɓanagol ɓe nenejo moƴƴo ayi kono no hawni par ce que hande e seytane no wirno noon nde baba adama yaltinnomo ka nde Allah subhanahu wa ta'ala yaltinnomo ka aljanna o wi mi sakkoto ɓe ɓiɓɓe adama pop mi sakkoto ɓe fiwo tawe moƴƴere Allah nde mi uranay ɓe nano mi uranay ɓe ñaamo mi uranay yeeso mi uray ɓaawo ko ɗon fewndi ɗen hande ko ɗon justement fen hande sinamo Allah subhanahu wa ta'ala walli haray hino hawni yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en e ɓay kanko wallata haɗa ɗo yen andu si a ƴetti jawdi a finance ɓi ɓe fi ko Allah yeddete yoɓe yoɓe yedda Allah an siɗa faala a juulay ga ha janngo ma raway ga Allah ha janngo ɗum nafatama Allah subhanahu wa ta'ala ni ko qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandon ɓe ngure mon nde yiite si ɗum waasi ya andu haray ada ɗaali naam inchallah jama TV haray neɓata leere men nden yonan haray noon fen ɗo numéro téléphone on hino sansi e nanaga so wattaniɗan tawi numéro on ne effacé ka écran ɗon haray ɗon wawi noddude dan 10 minutes inchallahu rabbi waynodiren haray ɗon wawi wadde 206 209 deƴƴino ɗon ɗon ha nanon hino wowla si wowli après waɗon 54 wawon natude va on waɗay 206 waɗon 209 plus habboɗon ɗon ha nanon serveur vocal on no wowla so fuɗɗi ko wonna tun waɗon 54 wawon natude e so tawi no waɗi ko lamdoto ɗon ko yeyiti e darsu men on ɗo walla ko yeyiti e diina meɗen kan inchallah so tawni eɗen faami fi muɗum famine so tawni kadi en anda ha ɓurten ɓaɗade karanko e meɗen ɓen ayi ma otite min alimi illa qalila ko jannguɗon wo ko jannguɗon kon hakkundeɓe ayi 206 209 plus habboɗa ɗon ha nana serveur vocal on wowli ñoƴƴa 54 on nam o wi ala innahum wa isa qila lahum la tufsidu fil ardi ɓe siyama ton bonni e ndi leydi qala ɓe wi innama nahanu muslihun minen koye moƴƴinoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ni ala faame innahum ne ɓe humu mufsiduna kamɓe woni bonnoɓe ɓen ɓe ko ɓe bonnude par ce que ɓe kipani ɓe guure maɓɓe nden fewira ɓe ala moƴƴade e tagore nden ɓe ala moƴƴade e Allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala be ko hattirbe bonnugol walakin ko ni la yasuruna be so andude ma jawle mabbe den ko be jetta tada be finance bi e mabbe fop ka Allah yeddete be ala yettude jalle mabbe be finance bi e mabbe fi andingol be Allah andina be nelado Allah ay Allah subhanahu wa ta'ala qalu innama qalu anu'minu kama amana sufahaa sawi do joni no wodi do joni e garam patron ji andanda hoorema hay hunde ko manki ala tout est bien kambe aduna mabbe on tout est bien ala ko be ma porta ko satti o ko satti do ko so goddo ara ko goddo arata landobe kambe be maraka be landobe parce que kadna do Allah subhanahu wa ta'ala mo jike mabbe ay sa wi do joni patron onon kadi ko ni be men ndare ko jan nabe be ka karam ko en to be jangoja andine be seeda katene be famir l'islam on dabbe janno adde dabbe janno wara galle mon do janam bi e mon ben andina duna fami be tama awa ko dum won tigi watta en nani a hokkita dum be na poro be e andi ko yin ko yanda hay hunde wona no hefera be wiwno nela Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dina l'islam kan ne ka arno ko yimbe ko pauvre be mara hay fus be mara hay sina doloke goto be wuppi on don ko be habba don haa yora be yettamo kala be watta bala be mara sina buri on ko be torosi be nyama ko be adino gondinde dina kam e suddi be marno be goddum joma jawle en patron jidin foppo fami be wino be boro be ni menen be dum ko sama kala no aya be ni ayale Muhammad ayale ko yin koy mara hay fusi koy toroto ko nyama na koy jokkimo be ni menen hakkitande men ala dum ay iva si ayi do jene patron ndare ko wori ko janana ko galle mon do andira be fay mo l'islam be nama ko dum wata ko tatum be na poro ha do be anda bihi basira famitini kay tun andi goddum ay ko be wiata wa zaqila law ay sibe wana me aminu kama amana nas gondinire wona no julbe fo gondinire non galbe wiya anu'minu e men gondinay kama amana sufaha wona be yimbe komobe gondiniri be njofobe parce que no yeytirde nanen non an asuka kecco si a woni ka hore leydi do haajuma ala e birdi tay woni an haajuma ala sina deftun ko e jikiron ko e ka julirde wallahi an ka komojo an ko e traiti ben kontada ay Allah subhanahu wa ta'ala ine ala fame innahum be humus sufaha kambe woni njofobe walakin ko woni la ya'lamuna be anda ko wadi si Allah subhanahu wa ta'ala mojjike maka aduna do tay tout est bien ka wale manka ko nyame manka ko yare manka dépense manka e akhi ko honnu hadatama e andinagol Allah andino nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko no sakkotama dum non kako ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko innama amwalakum wa auladukum fitna jawde biddo ko nambara ay diba no hawni ay no hawni goy parce que ayedo no wadde do be go no wirden non l'islam on cikki argol do l'islam o cippine nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yimbe be marano hay pus e suddi ben ko ben don jabuno l'islam ko ben don adi jabude l'islam o joma goddum en jabanono badade festay be honintini dum non hine men ha joni dum hino jokki ha joni dum kadi non jokkay go ha darangal daro ay iva ndare nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde o jentinano ka ali janna o jawoy ali janna o wi ba o jawoy ali janna o ndari o tawno ko miskina be buri dudde ka ali janna onon ngene de wiado he asi miskino nato yali janna haray lutto wala bernde miskino hino bawli be sirno wodi goy ngino wodi no wodi do miskina hoy ko andanda hoore mana harmudo bura koy be mi taw ko mojo ko be toroto Allah o mare ben ko yoy perdu ay men fota ay tuwa kono kay si Allah wadi o miskino ko ya yondino no Allah subhanahu wa ta'ala ay tifa kono ko ben buri fandude miskina be jogibe bernde bonde ben ko ben buri fandude ko buri hewde ko miskina be ngata hibe yondinani Allah subhanahu wa ta'ala hibe andi ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi be do ay kono ko heewi ko banu adama innal insana la yatakha
arra'a ustakhna banu adama ko ɓuri hewde kon himo bewa fi honnu fi o yo heɓi jawdi c'est un grand patron bewa waɗa ko faala ayi no hawni iba ayna ayi ɓe mbiyata ma yewoɓe koyne ɗa mo mara jawdi ko no rewirta Allah amara jawdi wata rewde Allah sama kala ayi iba ala Allah subhanahu wa ta'ala ni faame innahunna be humus sufaha kamɓe woni jofoɓe walakin koni la ya'lamuna ɓe anda par ce que si Allah subhanahu wa ta'ala neminanima piiji ɗin ka aduna ɗo hiɗa duwa wakkilare kadi piiji ɗin ka lagarantono ne waranama par ce que no woddire woɓɓe goo hiɓe maapi ha ko honno piiji ɗin newranantaɓe ka lakara to fiyon ɗum par ce que ɓe maɗa capacité joni an andanɗa hoore maɗa ko ñande dawɗa o heɓa dépense ko ɓe guurema nden ñaama kono heɓirta tan janggol alqur'ana ñande be ñande kono heɓirta tan waggutu kala tottugol waggutu on ka juulirde kono heɓirta tan ɗum ayi hara ɓe maapi ha kono ɓe waɗirta walla Allah ngal ɓe maapi fi dépense kono hara ɓe wakkilde ɓe wadde effort ɗon joni noon an piiji ɗin fof hino complète hakkitande ma ala ayi ko maapiɗa hakkitade noon comme marché to no waɗi o ɗum ala toon ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni ala innahum humus sufaha ko ɓe woni jofoɓe walakin ko woni la ya'lamuna ɓe anda wa iza laqul lazina siɓe hawri ɓen amanu gonɗinɓe qaalu ɓe wiya amanna men gonɗini ayi ɓeɗo jule ɓe na en fof men dow ko en julɓe wa iza khalaw siɓe heddodeki ila sayatini faade seytaneji maɓɓe ɗin qaalu ɓe wi innane minen ma'akum meɗen wondi e moɗon nani ayi innama nahnu anden men de mustahzi'una men jalayano ɓeeto joni an a julɗo Allah subhanahu wa ta'ala ni kala ko Allah yeddete o ta naɓu ɗon teppere ma nde joni noon si a yide julɓe inna en fof medde ko en julɓe wala ha ulay a ala ka julɓe ala ka heferaɓe an immiɗo wo ko noon an julɓe hiɗon wondi an heferaɓe hiɗon wondi la ko ɗum ko ɓenɗo noon Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri tikkande ko ɓenɗo noon inniɗen nanen Allah subhanahu wa ta'ala inni innal munafiqina fi darkil asfali minan nari nafiki ɓen ka ko seyite lewsu moyta sina ɗum a wawata wondude julɓe wonda kadi e heferaɓen a wawata gollude golle julɗo golle ma wona golle kefero la abadan Allah subhanahu wa ta'ala o winni mi hawtindirta giggol aduna e giggol laakara wona woniri noon ndiyan ɗan yite ngen wata wondude nokku gotum eyi siɓe hoore gonni ɓe ina kamɓe wondi siɓe hawdude kadi yimɓe seytane e ɓeyna ko enen wondi ayi qaalu ɓe wiya innama nahnu andana mustahzi'una men jalayno ɓe to woni Allah yastahzi'u bihim o jalkitoyeɓe o yamudduhum o jaɓoyaɓe fi tughyanihim e berema ene ya'mahuna araɓe wembi ñande hewtoya noon yawmal qiyama ɓe ara noon yeeso Allah ɓe wiya Allah minen kadi ko men julɓe ko jeleɓe men tawano dossier ji ɗi non présenté ɓayiɗen andi la sakka ala neɗɗo mo kala e meɗen hiɗe reconnaisse ɗum ɗon julɗo kala hino reconnaisse ɗum ñande be ñande mara e malaika ɗiɗo no jokkimo windo moƴƴe windo bonɗi janga hiɗen andi ɗum ayi e hoore ɗum kadi joni noon a yii ɓe malaikaɓe jokkuɓe on tigui ɗon no winda moƴƴi e bonɗi ko ɗum ɓeynete talkuru on tigui ɗo ñande janggo talkuru ma talkuru on tigui ɗo ñande janggo joni noon si on tigui maayi surrama mun kare wanna kersi ɓe ari ko ɗum tan ɓawo nde ɓe landi on tigui landal qaburu ha gasi on tigui andi place mum on ha gayni woni ko yiite ka aljanna ayi on tigui andi place mum ko ɗum talkuru noon on tigui ƴettete hume ka dande muɗum talkuru golle man ɗum ko ɓen malaikaɓe jokkuno hene winda on tigui ene winda ɗon ko bimbe kikiɗe mun kare wanna kiri nde ɓe ara landagon te qaburu ɓe arde e ɗin dossier ji nde ɓe landi on tigui landal qaburu ha gasi on tigui andi place mum on yo Allah newnan en hara place men on ko illiyina hayata ko jannatul firdawsi Allah newnan en ɗum en fopp meɗen ko ɗum talkuru golle noon ɓe yetata noon ɓe humaka dande on tigui so on tigui ɗi immite
nun talkudu ma golle ɗon ko an jannga winata ɗum hoore ma mi yawno nokkel kaare mi yedde yalla mi yawno nokkel kaare mi yedde yalla mi yawno nokkel kaare mi yenni goɗɗo mi yawno nokkel kaare mi tiriyandi ɗi mbuuɗi o ɗo mi yawno nokkel kaare min agresi goɗɗo min warimo ayi o mi yawno nokkel kaare janngol alqur'ana mi yawno nokkel kaare ndaarogol nawnuɗo min cotisano nawnuɗo nokkel kaari mi yawno jannugol nokkel kaari janngana ɗon hoore ma ko nden ñande noon ɓeyni nde tawde noon ko tere maɗen gollayno siko wujjugol ko tere ɗen wujjayno siko yawgol ko koyɗe ɗen yahayno siko wolugol ko hunduko kon wowlayno ko nden ñande noon ɓeyni hunduko kon fermoyte ha wawa tinde nden ɗo nde tawde neɗɗo ngino yoori hoore par ce que andi tan neɗɗo ngino yoore darote ka yawmal qiyama ɓeyna neɗɗo on Allah subhanahu wa taala malaka ɓeyna kan waɗi ɗum ɗo neɗɗo wiya wona min waɗi ɓayɗen iɗa andi ñande janngo ɓeyni o neɗɗon si o yoyi lette den no ara e makko o andi ko lette makko ɗen o wiya Allah woɗɗindiran hakkunde ange ɗi boneji an wona woɗɗindirɗa hakkunde funnangue e hirnangue hara wata wonde si yeehi ha sesi hewti ka ittu ka yitira o wiya Allah non attention accane seeɗa he andi ko ɗum faala Allah joni nattan ka aduna okkalan toon seconde hunni seconde hun ko jamirde Allah ngo fof golla nde wotere mi ara famodiren ɓe wiya hay hata wata wonde marsata ayi joni noon ɗum talkor ma ɗon si on tigui wewitanama ɓeynama ya janggo yiɗa andi pelet ko woni toon kon ko musiba on tigui neɗɗo on salo janggude ko ndeñano noon ɓeyni tineden fermoyte ayi e hunduko kon fermo yawa tineden hande kadi noon tere ɗen wowla junggo wowla koyngal wowla tere ɗen jeena sabu kala wowla ko wanno kon ha neɗɗo wiya o wiya ene tere ko honɗum seytan to ɗon e hoore an tere ɗen wiya honɗum ƴeyna an taga nallahu an taga kulla sayin ɓeyna wowlini men wowlinɗo kala hunde ɗa andi ko adinare men wolata ɗa andi ko adinare a fena e hoore ɓe gandanta hunduko kon no inna hande a feni e hoore kaari andi a yahayno wujjoya andi juɗɗe gandanta nano inna ko adina to men wiyana a wujjoyno kaari koyɗe ɗen ina andi a yahani nokkel kaari yeddugol Allah est ce que nde ñadanana ɓeɗen wola a yahay ɗo joni yeddugol Allah koye ngal inna wota yaw ton ta yaw yeddugol Allah koye to moƴƴanama wota yaw koye ngal wolay ɗum ngal wolata a yahay wujjoygol jungo ngon inna wota yawde ɓayande komin ƴettoroyta ko goɗɗo kon wota yawde ngal wolay ɗum a fuɗɗoto fenugolle hoore goɗɗo hunde kon inna wota fenoy hoore goɗɗo de andi ɗum moƴƴa hara kon hunde kono wolano ɗum warama nga koye ngal no wolayno ɗum ko ndeñande ha anayno neɗɗo ayi hunde kon inna ene min wolani ɗon ko aduna on neɗɗon o meeɗa nde wolade ɗon ko aduna ɓaynaga wona men woli ko Allah subhanahu wa taala wolini men ala ko min wawi ko ma men wowla ayi ifa kono kayni ayi noon joni noon koko on tigui waɗayno ko aduna ɗo kon ko ɗum woni ɗum talkuru golle on tigui nde ñande on tigui dareta ɗon yeeso Allah ɗiɗi to talkuru golle mum ɗen janggana ɗon hoorema ayi ko wannoɗa kon fop si a salike wowlugol ɓe ferma hunduko ma kon tere ɗen wowla ayi ɓay ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala kanko yimo wawi ay tere ɗen wowla on tigui anda place muɗum o ayi kono kay neɗɗo on heno hani ka on tigui wasiyo hoore muɗum haɗo jisugol hoore mum adi Allah subhanahu wa taala jisudema ɓay mo kala no humpiti hoore mo kala yo ñaaw hoore mum adi Allah subhanahu wa taala ñaawde ɗum ko ɗum woni jam salamu o ayi haray a nafi hoorema qaalu ɓe wiya innama nahanu andeno men mustahziuna men jaleɓe Allah subhanahu wa taala ni Allah yastahziu bihim o jalgatoyeɓe ñande janggo ayi par ce que hewteɓe landema doseji a wino an ɗo kange jele ɓen wondi golle maɗen wonali golle julɗo yahoya noon doseji maɗen yaltuno e ñande janggo tawa ko wonuɗa wolde aduna ɗo kon bon e ko naɓorɗa to kon safe yiida ayi andi ara heeɓi probléme ndare tun hay ka men ɗo hay aduna ɗo hay juge ɗo ange juge so maɗɗodiri ɗo joni hande a woliri ɗo janggo a woli ɗum ɗo ma a woli ka ɗo haala on yahi ha tawi no hin ko wowluɗa kon bon e golle maɗe luwodiri ɓe tawi le penete a feni ko ha ɗon juge on ɗaɓɓete sa ukkodiri ɗo e juge hata a wowli ton konngol gotol pettetangol ɗo lurri eko ɓe faami kon haray gonga ma kam boni hande kadi a wolliɗa gongaji temedere ɓe hoolotako ayi tifa ayi haala ma kayen ko woni ka dossier ji kon si lurri tun haray hayrana haray perdi woodi ko ɗum Allah subhanahu wa taala ni acceɓe ɗon
woni wona ɓayni ɓe jala jule ɓe woni innugo kañum e jule ɓe wondi hiɓe wondi Allah ɓe wondi e nelaɗo ɓe wondi e jule ɓe tawi koye hoore naafi ƴiyagal hiɓe wondi kadi seytaneji ɗin Allah subhanahu wa taala ne acceɓe ɗon Allah yastahzi'u bihim Allah jalkitoyeɓe ñande janggo ay par ce que aroyay adda dossier jama ɗin tawde correspondant kajuma e ko wiwɗa kon ay bon wona perduɗo wona auzubillahi Allah subhanahu wa taala ko no wi o wi ulaika allazina ko ɓe wonno ɓen istarawu dolalata suɓinoɓe majjere nden bil huda acci ɗon peewal ay ɓe suuɓi majjere nden ɓe acci ɗon peewal ngal ulaika allazina istarawu dolalata bil huda ɓe suuɓi majjere ɓe acci ɗon peewal ngal fama rabihat tijaratum Allah subhanahu wa taala ini ɓe tonaki e gueygu maɓɓe ngun ene si goɗɗo yeeyi a heɓali intérêt haray quel change ko yeeyanda ko woni ɗum goɗɗo yeeyanta na fiyo heɓu intérêt sa woni aduna ɗo a garde gardane ko ɗo 9 hewtoyama lakara tawi ko perdi woni toon haray marsali Allah subhanahu wa taala ni wa ma kanu ɓe laataki muhtarina ko ɓe fewuɓe masaluhum misal maɓɓe ka masalil lazina wawi misal o istaw gaɗa naran huɓɓuɗo yiite falamma ada at hayite nge jeɗa ma halaw takka makko zahaballahu allahu na be nurihim annora maɓɓe wa tarakahum attaɓe fi zulmati ngeni ɓe la yubsiruna hara ɓe yiyata ay misal maɓɓe ka aduna ɗo ko jokkugol weeli foti ay weeli foti ha ɓe sikka hande kadi lanni mayde nde noon ara keɓɓa on tigui ay on tigui min to yamal qiyamata ara ko perduɗo ay wona auzubillahi ara ɗen toro Allah yo Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum haray Jama TV inchallah are ko ha ɗo ɗum ɗo Jama TV wonno ko addanno on hande musidɗo mo on Ibrahima Doumbouya haray inchallah rabbi ko ɗum ɗo Jama TV wonno ko addanno on hande hara ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo taw hara Allah subhanahu wa taala hawrindini en e sahaba kala ko tawi junte waɗi ga haray ko min woni ko falji haray si tawi woni kadi moƴƴere heeɓi ga ga haray en andu ko Allah subhanahu wa taala woni ko longininmi on tigui fandaki wona moƴƴingol e haray kadi kala yiwɗo ga hoore muɗum haray en andu ko aya ko woni ko hawre on tigui haray ɗen toro ɗen tori fof yaafuye ɗen torani musidɓe men fof jaam ekkisiye en fof meɗen kala mo Allah subhanahu wa taala heeɓi ko satere muɗum yo Allah ittu kala sokkaɗe mara yo Allah yaltin on tigui kala nawɗo yo Allah dekki on tigui Allah dandu en ala ta danda en katta e kasara danda en sabu gagne bonne iblisa hiɗen toro Allah subhanahu wa taala wawɗo kala hunde en fof meɗen yo Allah subhanahu wa taala yaafore en sabu nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam en fof meɗen wonade en ka alijannaji makko Allah subhanahu wa taala hino wawi ɗum reɗen toro Allah yo Allah fetagere sikaɓɓana en kata aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh